14 zbulesa, rreshti 13. Në Apokalipsi të 14 të kefalit të 13 edhashe paragalla. Pastaj dëgjova nga qielli një zë që më thoshte: shkruaj, lumt të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin. Po thot fryma që të prehen nga mundimet e tyre dhe veprat e tyre të ndjekin. Pyetja është: lumt të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin. Që kuptim ka kjo? Αυτό που λέει μακάρι οι νεκροί. Ναι. Τι νόημα έχει μακάριος ο νεκρός? Πού πεθαίνουν? Γιατί αυτοί οι οποίοι πέθαναν ένα φυσιολογικό θάνατο δεν περάσουν την ταλαιπωρία που θα περάσουν τις ημέρες του Αντιχρίστου. Πες τώρα γιατί μιλά κάποια δεν το πιασκούτες στην αρχή. Ναι. Λέει μακάρι οι νεκροί ήτινες αποθνίσκους εν Κυρίω. Από τώρα. Ata që lumt të vdekurit që tani e tutje vdesin në Zotin, që nga tani thot. Από τώρα δηλαδή που γράφει ο Ιωάννης, όποιος πεθαίνει και πάει στον Κύριο είναι ευτυχισμένος. Që tani, thot Gjoni, është një lumur ai që vdes dhe shkon tek Zoti. Γιατί αυτές οι μέρες του Αντίχριστου θα είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολο να αντέξεις. Sepse ditët e Antikrishtit do të jenë të vështira dhe nuk do të mund të durojë njeriu. Θα σωθούν πολλοί, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Përtohen shumë, por do të jetë shumë e vështirë. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, πεθαίνουν από του νυν, από τώρα δηλαδή. Από τώρα που γράφει ο Ιωάννης. Thot që tani do më thënë. Që tani do më thënë, thot Gjoni që shkruan. Και λέει τώρα και αυτοί θα αναπαυθούν, ναι λέει το πνεύμα, και θα αναπαυθούν από τον κόπον αυτό. Që tani e tutje do më thënë, thot, që këtej e tutje të vdesin në Zotin, që do të prehen nga mundimet e tyre. Και τα έργα τους ακολουθούν. Dhe veprat e tyre ndjekin. Γιατί οι ημέρες, αδερφοί μου, που θα συμβούν εδώ πέρα θα είναι φοβερές από εδώ και πέρα. Sepse ditët që do të vinë, do më thënë, të Antikrishtit do të jenë të tmerrshme. Το λέει αυτό γιατί στο 16ο κεφάλαιο θα αρχίσουν οι φιάλες που θα είναι ολική καταστροφή πάνω στη γη. Thot këtë se në kapitullin e 10 do të vazhdojnë shkatërimet e shfarosje, do më thënë, përgjithshme. Αδελφέ, ti lej makari i nekri. Είναι αυτοί που πέθαναν δηλαδή, αυτοί οι νεκροί, όχι οι νεκροί της αμαρτίας. Μακάρι οι νεκροί, αυτοί που πέθαναν από τώρα. Οι νεκροί που θα πεθάνουν στον Κύριο. Ναι, οι νεκροί που πεθαίνουν, αυτοί δηλαδή που πέθαναν, οι αδελφοί μας όλοι, που πέθαναν. Είχε χρόνο ο Κύριος να τους ετοιμάσει, να κάτσουν στο κρεβάτι, να ετοιμαστούν. Μετέφραση για να μην λέω πολλά. Pyetja është lumt të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin. Dhe thot për vëllezërit që kanë vdekur domethënë që ishin besimtarë dhe kanë vatur tek Zoti, thot vllai. Γι' αυτό λέει ο Ιωάννης από τώρα, του νυν είναι τώρα, από τώρα δηλαδή που σας το λέω. Domethënë thot që këtej e tutje, thot Gjoni këtu tek zbulesa. Por që tani e tutje. Γιατί είχαν την ευκαιρία να ετοιμαστούν και να πάνε στον Κύριο. Sepse të gjithë këto që vdiqën përpara pra kishin rastin që të përgatiteshin dhe të shkojnë Η tek Zoti. αρπαγή της Εκκλησίας και οι μέρες του Αντιχριστού δεν είναι οι ευκολότερες ημέρες. Rrëmbimi i kishës dhe pastaj ditët e Antikrishtit nuk janë dhe ditë të kollajta. Όταν θα ακουστεί σάλπιγγα, θα με βρει καθαρό ή έχω θυμώσει με ένα αδερφό και δεν του μιλάω. Kur të dëgjohet bëria e Perëndis, do të më gjejë Zoti gati apo do të jemi zënë me një vëlla? Δεν προλαβαίνω εκείνη την ώρα να πάω να συμφιλιωθώ μαζί του. Në atë moment nuk arri që të shkoj të miqësohem me vllajin. Γι' αυτό πρέπει αμέσως να συμφιλιωνόμαστε, ό,τι και να γίνει. Për këtë arsye duhet që në vend të miqësohemi çfarëdo që të bëhet në jetën tonë. Μετά οι μέρες του Αντιχρίστου θα είναι φοβερές, δεν μπορείς να αγοράσεις, να πουλήσεις. Sepse atëherë ditët e Antikrishtit do të jenë të tmerrshme, nuk do të mundesh as të blesh as të shesësh. Και μην νομίζετε ότι θα είναι εύκολο να πάω σε ένα χωριό και θα ζήσω. Δεν θα είναι εύκολα. Mos mendoni se do të shkoj është kollaj të shkoj diku në një fshat të punoj e të jetoj. Nuk është e lehtë.
Γιατί όλα σήμερα και τα αγροτικά προϊόντα όλα είναι μέσω σύστημα, τα πάντα. Sepse sot edhe materialet e bujqërve dhe të blegtorisë dhe gjitha janë në sistem. Εδώ τώρα στην Ελλάδα μας έστειλαν χαρτιά και λένε καταγράψετε όλες τις ελιές που έχετε. Tani në Greqi na quan lajm që të shkruajmë dhe të regjistrojmë të gjitha rrënjët e ullive. Πόσες ρίζες αμπέλι έχετε. Sa rrënjë hardhia keni. Και θα πηγαίνετε μετά να δηλώνετε πού πήγατε το λάδι σας, πού πήγατε το κρασί σας. Dhe do të shkoni pastaj të deklaroni se ku quat vajin, ku quat verën. Θα βοηθάνε λίγο όσοι έχουν τους αδερφούς, αλλά χωρίς το χάραγμα πώς θα τα κάνεις αυτά, δεν θα είναι εύκολα. Do të ndihmojmë pak vëllezërit sa që të mundur, por pa patur damkën nuk mund askush të punojë dhe veprojë. Να μην λέμε μεγάλα λόγια ότι θα αντέξουμε, θα κάνουμε. Mos themi fjalë Δεν είναι εύκολα. se do të mund t'ja dalim, se do të mundemi të jetojmë, domethënë. Όταν τώρα σου λέει το παιδάκι σου, μαμά θέλω αυτό, και λες δεν μπορώ, θα του το δώσω. Kur fëmia yt të kërkon diçka, nuk mundesh të mos e japësh. Ντύσε με τώρα στις απόκριες Μόσκαρο. Më vish tani, për shembull, të thot fëmia si Karagjoz tani. Θα πει δεν μπορώ να μην το κάνω, κλαίει το καημένο. Nuk mund të mos e veshi dot si Karagjoz, sepse çan fëmia se shef të tjerët. Και όταν δεν μπορείς τώρα, πώς θα μπορέσεις τότε που θα σου λέει πεινάω, θα βάλεις το χάραγμα, δεν το βάλεις. Dhe kur nuk mundesh tani të ndalosh, si do të mundesh atëherë pa vendamkën të mund t'i shërbesh fëmisat stënd. Γι' αυτό λέει μακάρι αυτοί που πεθαίνουν τώρα, γιατί έχουν χρόνο. Për këtë arsye thot, lum ato që do të vdesin tani sepse kanë kohë. Μπαίνουν στο κρεβάτι. Vdesin në krevatin e tyre. Πολλοί άνθρωποι και στο τέλος της ζωής σου, αν έχουν κάποιες εκκρεμότητες, τις διορθώνουν. Shumë njerëz në fund të jetës së tyre nëse kanë diçka për të ndrequr me dikën, domethënë një marrëdhënie. Εργαστήκαν για τον Κύριο, γιατί σημαίνει ότι τέλειωσε η ζωή τους. Janë njerëz të cilët vepruan në veprën e Zotit dhe mbaruan. Ενώ στην αρπαγή και στις ημέρες του Αντίχριστου φεύγεις, δεν ξέρεις αν θα είσαι νέος ή γέρος τότε. Κανείς δεν ξέρει τι θα είναι. Kurse në ditën e rrëmbimit ose në ditën e Antikrishtit, nuk e din se çfarë moshe do të kesh, do të jesh i ri apo i plakur. Γι' αυτό, αδερφοί, μην λέει όταν καλεί κάποιον ο Κύριος, μη στεναχωριόμαστε τόσο πολύ. Πιο σίγουρος είναι αυτός. Për këtë arsye, kur therret Zoti dikën, të mos mërzitemi se vajti tek Zoti. Όταν ο Κύριος το βάζει στο κρεβάτι και τον ετοιμάζει, είναι πιο σίγουρος από κανένα. Kur Zoti e vën në krevat dhe e përgatit, ai është më i sigurt se askush tjetër. Φεύγει κυρίως, συγχωρεί τους πάντες, έχει χρόνο μπροστά του. Në Zotin pra, i fal të gjithë, ka kohë pra përpara të ndreqë. Στην αρπαγή που θα τον βρεις εκείνη την ώρα για να του πεις έλα συμφιλιωθούμε. Δεν είναι εύκολα. Në rrëmbimi, ku ta gjesh tjetrin që të miqësohesh me te? Και μετά στις μέρες του Αντίχριστου βλέπετε θα είναι πρόβλημα μεγάλο. Dhe pastaj, në ditën e Antikrishtit do të jetë problem i madh. Amin.